Yephi wangitshela kahle imali olibele ukhipha imali yakhe. Le mali le olibele ukhipha imali yakhe. Ngoba ngicale ngabona i-notification ngayikhipha imali. Asola. Manje uyaphila futhi. Nayi evidence, Mara bekumele ngenze njani? Bekumele ngenze njani? Masona ngiphi imali? Yo, and ngihlezi ngicomplainela imali esheba awuyikhiphi. Manje-ke bekumele ngenze njani? Angeke nje ngiyeke qale uwe yonke into. Yephi wangitshela kahle imali olibele ukhipha imali yakhe. Le mali le olibele ukhipha imali yakhe. Ngoba ngicale ngabona i-notification ngayikhipha imali. Asola. Manje uyaphila futhi. Nayi evidence, Mara bekumele ngenze njani? Bekumele ngenze njani? Masona ngiphi imali? Yo, and ngihlezi ngicomplainela imali esheba awuyikhiphi. Manje-ke bekumele ngenze